Atala fatula Samoa Entertainment TV fai unga le nei vaiaso ai alo maia o anata mua. Wa amata ona faata mai el pulengo le New York po o fa'lavelave tupu fa'fosei i el mulimuli ta ia e Samoa o le lasanga wa faia isi e tunu te tele langi ina ia mawhai ona fa'awau pea le soifuanga wa sa umaeui o le pepesi o siama ese el COVID-19 e peo na moli mawina mai e le fionga te teifono le New York anga Vili leo. Mātou te nau pē le su atu le whātou siri nei, ina ia whāso polia si o tātou utuno i tui mua ma le tui lona lua le AstraZeneca, ia e whāpea fōen whāsoro soro mai tātou vai la au le Pfizer, mo tātou tui lona tolu po booster dose, whāpea fō i le sifuru lua i le sifuru fitu tau sanga, ia mase aso ua lata mai, e whai e lotui mo tātou whanawiti, ia ona o tātou mautinolea, ia ole a tātou tilo fo isisi to inga la sanga. Ia e peifo on whai isi atu no o lea ua mawhai o na lātou whaonga ina le upu lea, no nofo whaatasi ma le whaama. Live with COVID. Pea le approach na le u whai isi atu no o tātou wawai atu i Australia, mani usila le fo o iei fiti. E o mai nei watu sa Leilua afe fitu sa lau lima sfluiva tangata ufai o lātou booster shots tuilo na tolu. Ai watu i titi au sia leiva 10% o tangata wa umona whai o lātou tuita i lua o le AstraZeneca. Ai o ta ue Dr. Naseri. E uma tui e au mai o na whaatalitali fo ile e pe o le astrona i nei e taunu wai leisi sa palai. Ai o masalomia le tutoio ni tui sa vai mai le ono afe tui le na tui upolu nei. O le whai ngatale na ona e fua ona e au mai au wai. Ele ave e tua le tangi a le vaenga wha upwhai o le wha tua ele atua Samoa o tasi po le fast, wha sanga i se vaenga o tai o le HRPP po le tua ngai, le contempt of court, po le mi ngao i le wha amsinonga. E peona sa noa wha lawa i tele ai, te fono le fast, le sunga la au le mali tua le watea. I lunga o le TV lua, ale ka le sia wha apotiptoan Kirsiano Samoa le whakasa. Na ia sao noa, amata mai le whai ngā malo tulafono mai so solo ai lava. Nā koe te sisi le mai wau te loe, i le mata upura le contempt of court. Ia, mo. E watu le nei awa noa e whaato ai fo i whina ngā lori, pa ia mana malo le tunu. Ngā leo te vai atu lunga o penga o vamtalanga. Wa tele le mau tala sala tua le walu. E paulava leo la u tua lalo, le pa ia mana malu o le tato au langolango, ma tato umafo i o le whamsino. O le contempt of court e wala au la solusu wat. O le masina ni. Ia. E le e ni wha opunga ne ua matana fele leiso. Ia ase teim. Sa noa leo le tai o le malo e wha mani non wha mamala. Ai peo no whai atu ia lau tala ia tapuala. O le tau singa o le tulafono, o le whaamsinonga. O awala umanei na wha aui mai el tato a inga le tau a venga le tulafono. E le aise me tasi o suia. Mani e lau. E lava tātou te pi iama le tau singa o tulafono i le tūlanga e tausi e tulafono me Mani. E fo i tau te sirisira mai tūlanga o lo whatino i susu e ma o lo whaima me o a wala wha tulafono. E se tau nuu atu nā te mi le aso le a whiwhiri e mita. Ina manino mana malama le po whea na i e mita. Ina nei wheto so i whapau tolo e loi. Ia le fina ngalo ma le tofa. Ia ele manino ele mata upo le utau nuu i e sanga tong. A whai lavo le fina ngalo na le isa pipi a vitua la tangi o le la tau na fina ngalo. O le aso lusu valu februari e vala awai mta upo nei i le whamsinonga mawalunga. Tala toi Tuli loa, ono o te ena le ofisa sili po le pule, o le pulenga o tulisi. Whaamtuainu le na tai suifua, tua inga altasi o tangata whai ngā ruenga o le pulenga o o atu i leo whaasanga i ate ia. O le vaiaso nei lea na whaato a whaaulu ai le whaasea whaaltu la fono, a kirisi mau me lani i tunu whai. I le ofisa o leo tua i ai whaamtuainu lo na lafon i upu whaati ngā i ate ia, i le masina o te semalu o luatasi. O le umi o na tupu o le nafa ale tono o le ofisilingi ai el pa angal taimi ufa au li tangi. Ua ftai toi na ima o le piliota e toi whaasalala waile awa noa kon kalati o le ofisili o le pulenga o Tulisi, mo le si tolu tausanga. Ele ima whai o na tali mai wha matua inu ina ua ofisilingi e le tio polensia. Ai o le wha mawina le iai o se vaenga o le ufai ngā ruenga o wha peane e le sa otu wa inga.
O le komsina o leo leon fal pui pui au apa aulongo i tino Filipo na wha maonia mai le tangi wha sea o wha ulu. O tunu wha i leiso le o whai ngā ruenga a le STA po le Samoa Tourism Authority o wha aulu na wha sea le minister wha alapa putonga le malo le tinu uwein so o ialo. Ma le minister Tuli si toe sulu sulu Cedric Schuster wha asanga ia wha amtua inu. Ma tua ia ai le office sili i mea tō tino ava e sea e pei o tanga si maa a pawhale lau papa ma maafola. O isi tua inga e au fia ili wha au ngāo le ngangana le tala fia ngai ile au whai ngā ruenga. Ma totongi lana kāmuta, isa tama i ngā ruenga na whai e sfulu wawheta la, mai olo te ena maa losi e whaamtua inu nā tua inga. O le fsilingi ai o le taimi o nei wha asea o ta ua e whaamtua inu, ona o le mapuna nei taimi umai lana konkalate, ai ono o toe tālo sanga i le awa noa mo le isi tolu tau sanga, ma ua whai foi lana lo ief sosoani ia te ia. E sa vaenga i le fono po muli muli al pale me nei le aso lua o le vai aso nei. Na mafuli e sao noanga le tula fono toe teu teu o le la fonga a whai fe au lua o lua tasi. Sao noa i le fionga le minista e ana le tula fono teu teu, le fionga tua la Iosefo Bonifacio. O le tula fono o iai, ele i lava tā pena, pe ta ina ia whau tua foi, pe ua tuli lava le tupe, to tongi lau la fonga, ai a fua i tūlanga wha economic po tamau ainga, e ao na wha i tete, a wa a tūla i mai whai fe au, e fua i la lato tūlanga wha lea ngang. Ia wa ngā i lava le tele o saunoanga i tūlanga lea o le toe wha sauloto umo whai fe au. Ia soloia uma i la fonga whai fe au. A mai se foi le au malo, le tūlanga foi le o tupe tu ua, o le ale whainga e whai ai, toi tutongi mai, ma tuli loa na i whai whi au e li tutongi mai a. Whapea foi tūlanga o refunds, ia la tau foi sa tutongi, ia la tau tax. O le fua foi lea o sautala, e whaamalia tu foi pe a ua mamafa foi se upu na vatu. Lea na o ele tu la fono lea o la fonga, i to tono le whamsinonga, nā fua ai ona whaia ina le tu la fono, i le maua whai whi au. Nā le mafuanga, e le lei o na tusi le tu la fono, e lei baea o na tāpena le tu la fono. Peo le na li lifa mato whamtalanga le economics, manato mato i me tau tamau ai. Leo le ngā wakusao ai pālingi mea. Wa ka ko ang ki quantify le me ka economics. Al fai au tato huni fai pule mtanga tau. Ia pena. Mana tua. O pa u le mele ala u fiong. La le tu sa no al malo. Falo ia lotu. Ele to ngi la fonga. Ele ko ngi la fonga lo. Wa i kama lo ku ia mo e. Ole falo ole so soani nan malo mala mana ia na o kalisia umma. Al mele tau tar no tato. Ola le sawa le fai au ala tau ia. E te taru na fai son lafo. Ia tūlanga lau tele. Sa fia uma ia fina ngano whalia. In a show. But if you want to talk about specifics, e sa la oi. Al tūlanga lau tele no lo te la unga whalau i tele. I tūla fono. On vanga na rea reina na whapena ia le tūlanga peno utara noa. A o le whafonga ale maota, ma le saunoanga minsta. E le o mamawhai ni tu economics ia i saunoanga. Ia tau te whai tau ese. O lau na whaafonga, a e le o na una whaalongo. O wae, a sisira ho i tu langa le formula ma le whaonganga o. O le formula ho i le leo le tax bracket le whaonga e tusa umam taka whaingaro. O atu tu la fono. E tusa tangata umam tu la fono. O le mau leo no uva tua. Le na faali a toe le atua le vavenga. Ia peteu. A le tongi la fonga. Le alma fuanga o le mea. O le ustai. E tau atua i Yesu. I la o la fonga. E siri le ustai na le ngā o mamu po. O lo whala la. O leo te tu, po mata tu mea ale minsta whatoanga i whai. O lo ia wha mau wina. Tangata o lo lango ina. O lea la. Tio. Toi pia na le to tasi ia tangata lea e.
o soiva malu uma, o la tūlanga na ngoina le tūla fono. O le nganga na watu o sui, mama. E le whengo poi se ese upo suiri ngei lau, ai ka oko i ngā mota. Upo ai ang o kaukala yang te so. Le foi ngā waku i aso mo mai. I le peila le sui ngei o le ula vo, le vese ka. Yo, a whai au o kauko i ngei, ongo le kula fongo, sa mangu faua. E ku mau alo kaukonga. Langa o ki kepa i le akua malong fingalo. A le ngo wakua se whaka ka ika alo whionga le whonfutalai. Yo, o le singi au ku. So skula fongo e whaavai maukar ngei. O le uskai. Whina ngano ngā le atua. A le anga whaatino a Yesu. I le whavenga le anu whai i. A le kongi ka la fonga pekeru. Kumba. Dei palmia. Pe whaalima e leo ngā launga mai e le sui ilanga mau alia. Ele e foi te kako kula fongo ele kula fongo ku mau me foi o le kalango so mai me kasi. Si, pala te mato me fi fa ono pio na se fa mo mo fa le tu sel mista. O le fa mo mau e le fio ngal mista o fa to. I fa sa mo fa mo ngal mista. Ia, o le mai se ngana malala. Ang mbon fa san tau ya fonto, ele la ngola ya fonto. That's why you dropped. Yeah, it's my responsibility to help the Deputy Prime Minister. But you tell me, that's why you take ya pestama, no? Yeah, no, you're going to start what on. Ele o fasa ka tau mai. Ya fasa ka tau. Eu start. Or kabalea, le sky ya. Sky ya bi pa ko. E sa o ele so mista. Ya ngo mako, ele mo bingo ko felo kus. E fai al tangata, ta se fa le tu se le chapipi, la le pole rimonia ya. Ya. O logo wa tau to foi la o fioga al fofitalai se longona mali e foi male o wa foi sa fia finga o tengi fa penei. Ya, o le tu mau pea le tu langa malu le mota. Ai ai lo tal tununga la o fionga fofitalai. Pio na saunoa ia e uma na fate atu le o le tanto tu la fono nei le committee. A tau te iloina ia o a foi nis tu langa sa saunoa ia i le parliament. Ia la tatou to Italia si to ili poti mai. Ia wa foi le si le fia le tatou parliament. Mai le lua lima o le pasese mai Australia o sili el tolu vai aso talwai le na mawaisia mo le COVID. E o mai nei to e tolu o lo o tau fia pe lalo no fanga fa no fo se fa tali le umane o la to so enga mama so o e tolu o na nga va aile o I ainga pe tai o le vaenga le to ono le o fainga luenga na fia fo isi ama ya o fia I tau so I fua e to fa o manatu e no fo I pe to tono no fanga fa no fo se ma fainga luenga I mo le si fitu se furuaso ai o lo manuia u malaval pa se le la ta tolu se lau na tau nuu pe tu sa nei o le vai aso mai New Zealand. Lau Samoa Entertainment TV mai pia mana ta mua le whae ungol nei vai aso swa popo ngai le vai aso fau le alo fau le atua ai fa soifua ia.